Shalom, salama. Melambi siulu solanasang salama si tamu. Lante paananungan ta melambi to temo rehat alo Senin tanggal 27 bulan 2 tahun 2023. La tarangi la tabasa si ala tananungan tu kadan na puang matua ta tuku mas sambayang. O puang ambek mamaselan kada tuan suruga kurde sumang apuang di pakende kemati tingayo malabi milante melambi to temo belana mamasi kaborok mi lempan lan mintu sulapa katuang ki. O puang mamalik kan la umbase tu sangatan kada lam mesura madatumi pasake kan solanasang. Dan sangan na puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Yatu Paba Santa melambi to temo mangka dipasaka lamai Matius pasal 10 apa angka misa saya lako 12. Nah itu laku bahasa yang mutu angka misa saya lako angka anan. Ta perang itu kadan na puang matua. Diona kamatian na Yohanes Pak Dio. Yaton na yato na pelele mi Herodes tu digentek datu sang tepona tondok tu dio na kareban na Yesu. Na kuami tu datu lako solana. Yohanes Pak Dio mo tu malimbangun mo dio mai to mate. Iya mo to na kedo tumintu kama totoranna lan kalena umpogau tanda manga. Ya tu Herodes mangka mo untingkan Yohanes anna pungoy na patame pak tarungkuan tu belan na Herodias baine na Filipus silu na. Belan namang kamu makada lako Herodes tu Yohanes na kuah pemali ke mi po baine. La morai mi Herodes umpate apa mataku sio lako to Buddha belan na inang nasanga tau nabi tu Yohanes. Apa yaton na pak maruasan allo kadadian na Herodes maagelu mi tu anak na baine na Herodias lantanga na tau na posendai penan na datu. Ya mo to na masumpa tu Herodes umpokade laumben ni apa-apa tu na palaku. Rampon deto tu kadan na puang matua. Amin. Silu solanasang na kuatu garonto na pananungan ta tangrapa belan na kamatakuran. Den misa ulelian tu umpokada misa atau male lumingka bongi. Belan na yatu lalan nolai lendo inang makarama na. Lan bang mitanga na kumua den bombo dio inan yato. Yo den bombo dio inan yato. Pakalan to na lendu den mioni sing asing narangi. Na pe matira imi maalingka. Apa sama tira-tira ana samandu-mandun na du katuan yato. Dari mata lendu mataku na. Yato narampu melako banuan na pemaranga minatiro kumua sepana ya pale itu sitasa ya mompabu to ni senga atu narangi diolalan nina. Herodes tu diulelian lante Pak Basanta naran dan kamatakuran belan na urangi kareba dione Yesu. Randuk mi matanga kumua Yohanes tu malimbangun sule. Ya moto na mengkarang tu kuasa lan kalena umpogo tanda-tanda memangan. Mataku tu Herodes belana nasanga kumua ya tu Yohanes mangka na patei ta emo tau la usak kalangan ni umpogo pak purayanna penanna. Ya tu Yohanes yulu solanasang mangka umpakilala Herodes belana umpogo apa tang melo ya mo tu unala bainena Filipus yulu na. Sitongan na yaton na maneuntingkan ni Herodes tu Yohanes den pamataku na laumpatei. Apa nadakaran lalan Herodias na urungan ni napoloi Herodes tu ulun na Yohanes. Ya morato tu naposaba na ula abang mi taku na tu Herodes belana natandai kumua mangka umpugu misa kasalan kapua. Sulo solanasang iya ke umpogo ki apa tang melo inang tae narapa tu penanta belana la napakataku ubang ki penanta tu diona apa tang melo pura di pogo. Ya moto ya ke naran dan ki agan susito inang puang matua tu la di pelambi. Belan na ya mula umpanundu ki antama adin dilendokan dio meka mata kuranta.
manasa mo kumua inang puang mo tulalan katonganan siya katuawan. Na minda-minda tu empatongan ni la maupa. Amin. Timangi kure sumanga tu kadan na puang matua mangkatarangi siya tananung. Kure sumanga puang kipakendek mati olo malabi mi belan na yate kadami. Ta esenga na tu laki kataku, ta esenga na lakiran nuanan kamu man na opuang. Ya moto anta mo kan mi sisolangkan. Opuang ambe mamaselan kada tuan suruga anta mo kan lantian lo marasan kipatu opuang. Tau dekan tu silasan na laki kandelan ia lan allo yate. Pagari tu salah budang kipuang lan sangan na puang kipuang Yesu. Amin. Silo solanasang rampo mende to tu pananungan talante melambi to temo. Salama mengkarang.